Yo, it's here for Nasha me damase sema about Other Daps Media BM. So now first time I'm part of subscribe to Other Daps Media. We are hate bell no na drop bibia ebema notification. Another beef alert AP from REV OBOTUO BEMPAH and REV OBOTUO company say REV OBOTUO BEMPAH edidi REV OBOTUO atem ewo live TV na nsema o ka che ne de etiefo ne ahwefo mehye audio ni ho me wi a me drop audio no mo wi a no mati mo nsem na mo pa video ni bi ahwa mo ko next TV ewo YouTube na mo ko hwe video no any full interview no etiefo na ahwefo mo name REV OBOTUO no REV OBOTUO a founder of In Him Is Life Church International Ayawo East Legon na nansemu no REV OBOTUO eba out ebe deny allegations demon breaker okotena net 2 TV so a level against ono REV OBOTUO no and a REV OBOTUO ya so and eba out and obeka say we see ono ani tomb ewo ni mansion mu ewo East Legon honom and eba nipa onani nya beef no so a friend REV OWUSU BEMPAH and a REV OWUSU BEMPAH so de obia ni mu Ghana REV OWUSU BEMPAH the founder of Glorious Word and Power Ministry ewo Accra, Ghana. REV OWUSU BEMPAH is one of the controversial pastors ewo Ghana sesei. Na sesei edin amanfo ediama no the nation's prophet. The reason why the nation prophet ni say ono no ohye nkom ema na ado eba power ena wahye nkom bebre so a amanfo fi say na accurate. We ena bibebusa no ho say na eba ne say na almost beefy start ye. Beef ni nyina starte say OWUSU BEMPAH ekotena Kofi TV so eka say the demon breaker eka on net 2 TV ni nyina no no kre na ono OWUSU BEMPAH no owo more secret ni more evidence obetimi di damage ono REV OBOTUO. In one of allegations no REV OWUSU BEMPAH STT say REV OBOTUO wakomda na maybe kra no okọ London ekọgye nkrofo sika ena obo mapo ena odwane free London ena REV OWUSU BEMPAH esa level another allegations eka say REV OBOTUO wakonyem oba bi ewa Accra na ompese obagye ninsen no we na host ni busa REV OBOTUO say ofi say allegations na REV OWUSU BEMPAH level against ono OBOTUO no no kre ana asenya no kre we na OBOTUO eka say ono de onim say allegations ni nyina entro na akoye say ono demon breaker no episode say ni din na onti ase say REV OWUSU BEMPAH eso supported the ono demon breaker eka na say REV OWUSU BEMPAH ewo bibia ono famra out na ono OBOTUO no ofi say REV OWUSU BEMPAH first ndi no ye nyame adwuma na say ni de ono REV OBOTUO no hu REV OWUSU BEMPAH as a full-time politician. We and a REV OBOTUO esa de REV OWUSU BEMPAH say so say owo no ho nsem bia on from bar out no de ba out obe bonsem ama ono REV OWUSU BEMPAH. Host ni sen busa ni say REV OWUSU BEMPAH say ono REV OBOTUO no waye ne yiri edru na sika na owo no ne yiri ebusuanfo ene de ma ono REV OBOTUO. We na REV OBOTUO eka say even pono say ne yiri ebusuanfo na de ma na enye sika na so far as wanko wianko ade ene sika. We na OBOTUO esa de source say REV OWUSU BEMPAH oye attention seeker na ono de on man sa attention na ono REV OWUSU BEMPAH na open. We na REV OBOTUO esa de source say ono no ode obabia your friend in love oti Kumasi say ombra out no begu ono REV OBOTUO ni nimase. Now there is no way ono REV OBOTUO ono obabi kra aye bibi afa ne yire chipen. We no eno san de source say ono obekwa akoya DNA test so oba ne timi ba out na enye ono OBOTUO ene oba nebeko na ode obi number etudwa say nipa no anas oba no on fresh sa number no na omonfa ne nko baabi na omonkoya DNA test na say eba out say ono OBOTUO no ene responsible ono de obeba out no abepa acho no wahwe akola no na there is nothing like that say wakonyem obi. Now we and our REV OBOTUO esa de source say on new wiase oba no oba we share na your friend in love onim no Christiana Love na oye former wife of Pastor Love na maybe kwa no ono REV OBOTUO etro nyom ema Christiana Love maybe na omoye group no itiefo no ahwefo we na enibre be mo no
Reverend Botu edwa ne set eka se of ono wedi edroda omo hwe ne body se ya mark na ana se ya mano marks bi a kire se wakodi edro pen ana etiefo se mo hwe sen na Reverend Botu ni abrea all run ne tarea even po presenter na e ka che ne se unjaya na etiefo ohun se de Reverend Owusu Bempah eka ye no aye Reverend Botu ya pa etiefo na hwefo we na host no esa kache Reverend Obotuo se obetimi ade Reverend Owusu Bempah ewo Bible no ana ena Reverend Obotuo kache ne se ono Reverend Owusu Bempah ontimi ono Reverend Obotuo ewo Bible no mo da etiefo na hwefo before ebetie audio no radio Odaps Media bebese mebusa mo se from the way things a movie wo we are seeing no ye hear another beef between two spiritual people ana Pamacho, samuti audio ni wia, mon subscribe na mu wia mon hete bell no, na debi ebe drop bibia no, ebe ma notification. Medama se. Me no me yire, se si aka mo bai kwa no. Enka ya bonten so. Mo bai me yire kwa me fie kwa me fa gani she ni. Ye juma, ye didi. Ma den say, so wase me no ba bia wo e fo oba no la, on fo oba nya de be. Embra, ni enkonko ye die ni nso oba e ye me ba. Ma den say wasi makom penya obafa akoma no kom ye no se me kom no se bonu mo se bi msu no bai wan yo se kumasi o se na ho on famra madani bi o se wasi me am to no me makom en ya kodin ko posika se makom bi sika wo landing na me dia ba nipa no se sika on va let them la o da no pa to na ha o kani me je so di na me abna so I'm not the one. I'm not going to pay me. I can't say, if you are in common, as of the new book, you was somebody pay me. But you want to know from so the one to know as a man when you're trying to learn the same, I mean, to know. So, Papa, no power, Pasanka, or you share 101. But the platform is so many countries, is slow than date. Now, when two focus on you share, you understand. What's up, as well, you share debate. Ukotu Bible no akotu muwa no ba shanko no akodu the blessing prophet and say ya pedie ewura nsa wo no so no pasa what mental no kwafo no wata no hwehia no pasa no bisa o sasa aba na wada no e no hwehia ana no mu kaje so we ni sha me pono nto me fan to kwason ka ho ya no nto me fan to kwason ka ho Bamba, we are campaigning for only one baby. Bamba, comfort is only Yamini President debate. Who is a way of comfort? We are comfort. Why are you can't say, who began Africana? For evidence, you tell why. To make sure that you go to Abu Ghana and Bama confirm for you. Ghana and Bama go to Ghana. Some Sabra. Akadia me yawo. Sa super so ni tia, you ready?